Быйыл биһи бу 97 бут юбилейдә асыл буларны хәвәстән Максимум Асап музейын тас вариантынан туту хагаламыта хәтиниттан тас музей сваята түһәрнән сылтан бу музей туга системата аксан калбыта энегенән бу түргөнлегердик южнокорейская житкаһынан исетиллер охого турордулар. Бигин ол охоктугунан кепсияхтара бу охого турорбут специалисттер. Николай Анатольевич бу охоктугунан кепсилер көрдү. Туох бу ох бихетам характеристикатын кепсияхтын хеп на билеген бастан бу нехелекке бастыгынан турда. Она бу рукот төр бихе маны көрөдөлүгө охпу деңер. Урухуйга көрбүппүт. Онтан же бу наха кеңдик ките хунтар тааттар юннан улустарынан кеңдик таргатаннар тамбихи хурукка көрөн кумага көрөн тахин привидитене билбеппит. Бу аяк төт хунуктага тагалбыппыт маны оны хокалбите бу кадырыкка. Онтан манны бири турur окпут яна аппыт бу дие квадрата лохан болан бир каян туру окурдук. Онан бу 2 hoğustan okaladı bit. Bu bir suka turda. Beheki tüçaska hobba put. Ondan bileyim bu kaskaradı sitide diye 14 karas kılı tidde. Töhe türgenik sultar etti. Bu ititer tuga küçük şuye türgene bit. Allah momentan haradı hılıtar. Diğerce küçük ustanıp kalır Allah hame hepta tabagastah diye nadı bit bir. Onu manne ki hit vaktan munçarara tollara tuğda da huğa bit. Barata otomatik olur. Torka manne ben hepta rejimi turur okunada. Ona diğer turur sirger hepta udubuna hedin talan turur okunada bit. Hep ondan bu usturuystu batacan bu tuğ bu turbata kolubura diğer kolbur bollaka bu hak turbatigar kolbama tabi. Beyte cahaca taklakta abi. Tuspa. Bu beyte turarın kurduk. Onunla vallahi tahatta tümü halkın kiren bu takkan bu turbatına takkan site hiyenilli ve takkan herkanın sakın tepteri bu turbanın tepteri hiç çekildiler. Sibihe bostuk halkın anartan anyer bunlar. Ondan o hakka tepteri kirer. Ona oluk barta da kansa olmayan ayasan tak parayla takar. Hepti. Onun kanyen saati kutabını mı? Manna vallahi bu 9 litrelik yomkasta bu. Bu vallahi yomka bete töhe şiye bitin kördelen turar biri vardak. Bitte de kördelen vallahi. Töhe skogara bitin o bu dağçıgından kören turar hepti. Suka töhe niye bitin bir yakın söp. İki hukka töhe niye bitin bir yakın söp. Onu kas konan baran ne töhe kabıtın köreceğim. Kanyen saatten uğratı tuğunu siz zapravkalıktın sebebi? Bu üç jitke topulu bağlı değil, kamullanır. Salyarkağa, kerkerasin, ona bu kanyen sakara kamullanır. Oça bu tuğun şiire vallağına töhe moşneska turar bunan şiir vallağı? Bu şiir karakteristikata vallağına tuğa bit. Bihi bu suat tahammıttan töntikini gade horiyallarından Diyen töhe obuyam nağattan tutulukta. Bu onu töhel bağını hılı tarattan. Bu vallağına hılı bu muzey vallağına bataryayı bul batak barteri giyistir. Bu soğumaya süs bihen nahturbalar. İntiyeger vallağına Allah sığala 2 badı bu soğuk dedi. Kaçtı. Tabi tüet tonu bu gitti valla. Onun utun obuyamına hal bak. Olihim valla Allah bileyim polnina kuruskaha turallar hepti. Bu hoktur. Ondan bu hoğu vallağına beğen anna o hokka çok havakan elevlile ta. Ondan çok manna bu tuğta
mana ustanopkalar bu bäte 16 metre kabellik bu daçıkta hapte. Bu mana bilgen bu min Mirge Kumla haçım soru kapsiga. Haddaq programını tururargan, temperaturаны tururargan, nu kaya knopkаны battırgınca mana bilgen kördüre kapsan biriya. Это дистанционное управление называется, да? Сейчас работает на режиме заданной температуры. 14 градусов. Помещение должно быть. Пользовался я этой кнопкой и вот этими двумя кнопками. Это задает температуру, а это на режим заказанной температуры работает. Когда температура задала, она автоматически отключается, форсунка, и стоит. Когда температура упадет определенно, ниже упадет, если упадет, да, она автоматически включается. Вот, да. Где сейчас где-то она минут через 30 вот, заработала сама. Сейчас вот моргает, скоро остановится, наверное. И вот еще есть, это показывает индикатор, что котел работает, включенный в сеть. Это что форсунка работает. Вот этот индикатор аварийный, есть что-нибудь отказало. Топлива нет или... Топливо, насос отказал, форсунка, датчик какой-нибудь отказал, это показывает. Вот это принудительно. Вчера мы, когда запустили, вот, холодную воду закачивали, вот этим мы работали. Музей двумя котлами мы подняли где-то за 1,5 часа, уже вода закипела. Двумя котлами подняли, вот принудительно. Но это, конечно, пользоваться больше. Мы этим, конечно, пользоваться не будем. Вот это заданное время дает. Уже температура не пользуешься, а только вот 15 минут работает он. Этим задаешь через определенное время, чтобы оно включалось. Через полчаса, час, 1,5 часа, через 2 часа. Вот через определенное время он 15 минут только работает. Это когда это, уходишь из дома, теплое время. А вот холодное время, вот это работает. Он внутри котла 50 градусов держит и циркуляцию дает. На неделю уехал, там, на это время оставляешь. Вот этот показывает. А вот этот, душ, это умывальник, вот эту воду. Когда, это летнее время можно. Там специальный выход есть для душевой. Уган сылтама судар бафаларны чан. Bu araştırıcıların ulahan araştırıcılı turlara marangın iti ugan adiyar ballakana bu konopkanı battıgın. Loçonan ta yaga ya iti unu verir. Bunu da verir itini de. Душта плохо чайфая. Тут еще есть контрольные эти лампы. Вот это показывает, что работает включенный этот сам котел полностью. Это зеленый цвет. Это форсунка, что работает. Вот это циркуляционный насос. Там есть маленький насос, если это работает. Так, это что? А это душевой. Душевой, да. Это аварийный знак, что это не работает насос. Вот это датчик, есть температуры. Вот это есть топливной насос. Это аварийная форсунка, если не работает. Вот из этих что-нибудь красно загорится, и там вот на этом тоже вот вопросительный индикатор есть. Так, в основном что тут? Все, да? Еще можно что сказать. Вот и сейчас хотят, дома хотят купить. Как они будут использовать? Кому обращаться будут поставить эти печи? Вчера Егор Николаевич сказал, через наш ЖКХ. Bu kaçoğlu hepte Hebilin atınca bir уже turur bu can уже biler balak. Tuğ tibetin bilevit, tuğ nadatın bilevit уже hepte. Manna kampleger bullana ti bu holbur bıhlangaların holbur rezbala ati gaykegin muftagin suğa bite. Olnadı. Olnadılar bite hepte. Kin ya Тут бавар холбурда. bu tinne holburga hepte. Onu o nasoska holburga. Nasıl rahat bavar. İtibarete rezbalak turbandan kiriller hepte. Rezbalak turbalar nadalar. Rezbalak ha şu bir beştak turbalar nadalar. Kontrol gaykalak. Hepte. А bu bir tane acı koyalım. Bir o bir cihaz spokojно gayet. Характеристика этого
на 79 квадратных метров дом рассчитан. Один котел вот этот. Атын kömete hoq. Hobur bihin jiya hol bulga bollany bir sistemler jiya hol bulga bilgin bätin hoqa bar bollady. Ol onu gıtta paralelinde turar. Turar. Onu bollayan bäni hoquna tundaqını bu bäter aqsan qalar. Hepte onun kuttala hoq hepte. Manna tuğda tip bakın. Sistemin iti bolla da mantin toqtan qalır bäte. Yittan ipat. Onu bolla bir şöyle diyen hobura ohun bileme xanı körüte hoq baragar bollaqana bu manna bu turara toqtaq. Turar gibi. Manna turaran bihan hepte. Bäte jaraqsar aqsol turar. Jene tabnı pat. Ot bardağına mi kuttala hoq. Baran kelitiyer hem bir emir bilen kadar. Araqsar onu bilen kadar. Onta şu be. Onu da, конечно, bu görüşe kutarga jehga turdağını hattaq bulun şöp. Onu vallahi tam ana kanistrattan şlangandan kuttaqqa kem hotel bäta harba. Evet, aktör diyaz ruqtaqta. Bu manna bätiger attıgar turuqtaq. No kuttala hoq manna. Bu kene manna attıgar turura. Gılamını hotel harba bulladı. Alqasqı doktan qaldı, iskilin doktan. Manna, то, конечно, ол işpiskeni manna uga hata bulladı. Onda ise tuğ kefsiye. Ondan bu kendiki bilgin ötten Allah'tar tenar bu dahın orduk vallahi. Tuğ Otu şiri Allah. otu bu bir lampa, süsta lampa takırınlar. Otu. Onun otu basılı ekonomisine. Görüşeyim nere? Ben sıkıntı benim. Öğreteyim var burada. Muzey direktörü Baybar. Bege bu yılki prezident bu vargar Katarık nehliyennete elbak kolahı üleliyorlar prezidentler Mikhail Nikolayevka bir vepet. Bege nere tebet. Beytun narotugar elbağır buta onro dağını diyen. Onu tüverdiğinar kurdu. Biger geteddi bu bege muzey bıt Ton turun bilen bet turganlık operativna tuak ukazanı veren sordan veren bu bihege muzey bütün ton turarın iriyediler bihebe evde olatlar bir Nikolay Anatolievich salaltıla brigada kasok ülelen çehne devlete onun bu bihe muzey bit bilgin Kenek espanatlara sahranis bollular onun kını baha turun kudu buluda. İnyanan bege Mikhail Yefimovичка maktal bit unakan. Bahibaların bu şurda şuy ülenikiller bir kitiger. Üstüdanı ülagatiya siti hidere bakarabıt. Dorobay bolun kılamına. Bahibaların.